курдук биһиги ытыктыр кихибит. РСФСР народун үерағаритин туйгуна, Сахар Республикатын үтүеләк учутала Любовь Петровна Скрыбыкина, он ағыз сылтуқары тулагы келлемнәхилеген бәтерәнлерін сәбиетін, үләтін ийлән, сағалан, сатабыллақтық салаян батчағадылы кәллә. Бүгін кені бәйтін үеләннәқтіргер, үйіннәқ тәхейіннәқ үтуе тылларын, онна истин ағаддатын тіреддір. Күнді бетерәннәр, тыл бетерәннәре, үлә бетерәннәре, онна серисілін оғылары, bu aspıt hırcağыстар күннәрінен из туғабыттан ағарделербін көңілләң. Өссі дағаны өрсілларға үйері көті оларың оғылар ғыт әхігіне көрін іштен астыннара сырыттыннар. Онна жа олық жон әхігіне бары ұтықтыр, өйдір. Онна жа әхіге шыфтарғыт әхігіне әме бырааһынньыгынан hırı ay ağır deliller. İnegenen bu bihigi nehliyekbit ehigi tuhundan ahandağını umnu bakbıt. Onna ehyaka min bakarabın. Uhun jıldoğuk oluğu. Yani onna sırdık kallağını. Min Nesayda sıljar bıtın öydötü. Köyü 6 yılıgar deputatından bu bir nehlek bitigar ülelabete Vladimir Nikolaevich Ilyin. Tıl veteranların kıtta elbaktık görsürete юбилейный медаль, подарок. 7-16 кöyü 7-16 ой бырастыгының. 7-16 тыл ветеранларын барларыга 5 мега карчынан онна кас бырааһынньыктааҕы спонсордан элбак өңөнү оңорбута бихиэха. Кöyü 7-10 сылгар корот народной бюджетыгар 1 миллион 100 тыгынчалаах проекты көмүскәммен слава ветеранам ден сквер тутулан билигин жон саама элбактык сылжар сыңяна сире болла. Нехилек сери тыл ветераннарын чулуу үлэхиттерин ааттара умнуга халбатыннар ден. Биһиги үлэлэтебит үйәдейти ден комиссияны. Бу комиссияны бастан Светлана Степановна Борисова салайбыта билигин, онтон билигин Евгения Степановна Васильева. Светлана Степановна Борисова проегынан мемориал скорби ден мемориал тутулду бута. Оттон өссө бу тулагыга Дмитрий Акимович Сиена, Уваровской Виктор Николаевич. Чүрбағасы улуссаға сери кыттылақтарын туйгун үлэхеттерин ааттара иңерилинне. Социальный комиссия салаятчытын Семен Иванович Матвеевка этикиллерэммен 9 тиелах тыл ветераннарын толору хатчылылах жени хатчылыгыны оңоттырдыбыт. Ванна, туалет, раковина. Нейлек организациялары үтүрдүнөн бихеха тыл ветераннарын агухон саастаахтырыттан үйэхэ серисылын оголорун шефтахаллар. Көмөң ороллор хатчылылах жени хатчылыгыны оңоттырдыбыт. Ванна, туалет, раковина.
Нәйлек организациялары үтүрдүнөн биһиэха тыл ветераннарын агухон саастаахтарыттан үеһэ серисилин оголорун шефтаһаллар. Көмөң ороллор хачыллылах диэни хачыллыгыны оҥоттордубут. Ванна, туалет, раковина. Нилах үрдүк тахымнаах профессионал. Эдер сылдьан каханда ыллаабатах, сыанага тахсыбатах ветераннары ыллата вереттен оголорун шефтаһаллар. Көмөң ороллор хачыллылах диэни хачыллыгыны оҥоттордубут. Ванна, туалет, раковина. Нилах үрдүк тахымнаах профессионал. Эдер сылдьан каханда ыллаабатах, сыанага тахсыбатах ветераннары ыллата вереттен оголорун шефтаһаллар. Көмөң ороллор сылаас чайынан көрсөннөр, чайдетеллер, уонна кинигелери таларга көмөлһөллөр. Нургуһун эдер сылдьан каханда ыллаабатах, сыанага тахсыбатах ветераннары ыллата вереттен оголорун шефтаһаллар. Көмөң ороллор сылаас чайынан көрсөннөр, чайдетелбэххэ турар. Оны биһиги инникитин бу үлэбитин ыры астагынан өссө салгы ситериэхпит диэн этебит. Мактанабын Александр Игоревич Лебедевка манна кэлэн 3 сыл истатыгар лыгылабалаан сылдьыбыт киһибитин. Кини сылаас чайынан көрсөннөр, чайдетелбэххэ турар. Оны тулагыларбыт диэн ен туттар өйөбүлү эҥэрейигэ сүрдээх элбэх үлэни нытпыта. Кас ветераннар бараларын кытта билсигите, өйөбүтэ. Мактанабын тыгар лыгылабалаан сылдьыбыт киһибитин. Кини чайынан көрсөннөр, чайдетелбэххэ турар. Оны тулагыларбыт диэн ен туттар ветерана нэһилиэккэ маннык кинигелери тахартаата. Онны көмүлэһэтчинэн үлэлээтилэр Николай Варвара Михайловна олу телбэх ахтыгыны хомуйбыта. Борисова Светлана Степановна хэм яхоннук, Андросова Лариса Лазаревна, Маркова Дарья Константиновна, онна Скрипыкина Любовь Петровна. Бу книгелер автор манныктар. С любовью и благодарностью посвящается к столетию школы. Слава победителям! Умнуллуататтар, тулагы киллем нехилеге, тулагы киллем нехилеген ытык жоноден. Туақтаны ол бу бырааһынньыкка мероприятияга бу кинигелери сүрдәгән тутталлар. Мактанабын барып мероприятияны гытарбытыгар көмөлөһөр Обутова-Эверстова аатынан культура центрын директорыгар Максим Пантелеймонович Игнатьевка. Ол бу бырааһынньыкка мероприятияга Черных Сергей Викторовичка арас конкурстары, спортивный мероприятиялары, коталахылары ыталырга спонсордыр. Нехилек ветераннарыгар иннегінен кини көмөтө элбәк. Онна сыл айы бихеха ветераннарга мероприятия ытарбытыгар, onu тыгынчаны спонсордыр. Мактанабыт 10 сыл тухары илге ис кругогын салаячытыгар Светлана Семеновна Захаровага хор старостатыгар СССР культуратын отличнигар Валентина
көрсен үйерден көтүтен сылдергар. Мақтанабын ветераннар советтерин тәрәһинигер, көқтөқтік сылдер, жоммор сергебер, бирге ылдыр туаяр, сынянар коллектив бар. Тулагы киллен нәһилегер Востокы краеведческий музей 216 сыллаққа тәреллебеті. Музей общественной салаячетнан үлелер Маркова Дарья Константиновна. Музей экспонатын барытын коммунергі көміласпіттері манналар отчу бары ветераннар. Мақтанабын Сидёлкова Татьяна Степановнаға өрі көміліғар, спонсордыр, әғардалыр, ылдыр, тояр. Дарья Константиновна Марковаға олгым көміліғатчы. Евгения Степановна Васильеваға сібі ама боларығар. Анастасия Семеновна Кирбашапкинаға, Капитоновкаға ветераннары салая. Светлана Пантелеймоновна Шариноваға кені көмөті әлбәқ, сценарий сүрүйер, хорғы ылдыр, бұстапқаларға күттар, қоған ағар, сырдақ ветераннарын салай жағайар. Бұл маннық активистенлер күтті биргелеләмін, мен бұл әлбәқ үләне ветеран. Светлана Пантелеймоновна Шариноваға кені көмөті әлбәқ, спонсордабыттаргар, мағahыннар бітігар, олыс әлбәқтік өйеті өңінің орда Аверс магазин. Захаровтар жекергеттері. Дайыс мағahын, талисман, онна Ника. Инне ден тұрамын, әлбәқ үлі мейгіннен бұл баққа хоғытақ үлеләбәт ақпын, олығын бұ жоммар сергівер, чүсті бұ манны оларатчыларға, манны тылар біттерге, улақан барға мақталбын әтәбін. Онна бүгін же әлбәқтік бігінні күтті сылгеспіт экскурсияныға салаян көміліғін илжәхілдәтші Людмила Степановна, онна әдәр сәнәк кейі активнай позициялақ. Олхин биги кинине председателинен минанны бар қалларабыт, талабыт, онна кинеха мигиннағар әссе чуйләне, әссен тирехіней мероприятияларғы ұтарғар бағарабын доровай сірет. Онна бұл символический чорону туттарар бұд көмілі. Монтанья Людмила Степановна кытта үгүс элбах үләбитин сетемни бит, торомну бут, онна олоққа килләре бит. Любовь Петровна курдык ытык дьоммутугар улахан болқымтатын, санатын уран туран көқтөқтүк үләледен әренен туран мыттылы бере бит. Дорогие ветераны тыла, ветераны труда, дети войны, я сердечно сегодня хочу вас поздравить с декадой пожилых людей. Желаю вам семейного благополучия и активного долголетия. Вступая в должность председателя Совета ветеранов, я надеюсь, что в новом составе мы будем также дальше хорошо работать. Хочу всем пожелать здоровья, счастья и надеюсь на вашу поддержку. Онна бұл Людмила Степановнаға бұл үләлер, мұннер, бұланнанар документтерін тұттарабын. Кеннигин эргиллен эн аспытолоққун, тугунан жоллоққун, тоқтан ән өрбіккін,
бутаһаныгын. Син бәле, син астык суоллара аспыккын, олоққын сыаналы саныгын. Ытык манык дағастар быт, бары убастыр бетерәннәр бит. Честенер қайғанары үйөрүләк күңүтнен, әяғас әғарда тәбит, ыры быт бастыңын аны быт. Көрсін Лидия Атласова. Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвет облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, и скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, да не знает ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Гляжу в озера синие. Слова Игоря Шаферана, музыка Леонида Афанасьева. Гляжу в озера синие, полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, полях ромашки рву. Зову тебя,
жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Красу твою не старит ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив от голуби, но слава их высокая тебе принадлежит. Красу твою не старит ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Ағы саастаах көлөнені баргытын бырааһынньыктынан өссө түгілі ититік істеннік әғардалибет. Бағарабыт әхияқа үсүллер үестәқ өлөне әбәбет уйгулақ уутуну үйт туран олоғу. Айгыр силик айылқа әңін раз жіктіте бүтән барамматыны чәген чәбдік туругу. Жоллақ болын чәген сылжын көрсө қадлы күнді доғыттыр.